Yesterday we had a long day. I had doubles match 3 hours, mixed doubles 2 hours. So our plan was just to go out there and enjoy and don't put too much pressure. Just stay calm and play your tennis and do my best. And that's what worked because I was very calm and I didn't really worry about the result of the match. Maybe a mistake of our coaching staff or and myself too, because I played 3 draws, doubles, mixed doubles, singles, and during the days, in the beginning I was in a good physical condition, but on the second week I started to get tired, and that's what played the role. I lost the first set after 1.5 hours, 7-6, and just couldn't physically play more. I was dead, pretty much. So, it was I see him, he's a good, solid player, aggressive player, but I think he needs to work, I think, on his head, because when he practices, he plays really well, and he feels scared to players. People are afraid of him. But when he comes to the court, there is something happens to his head, like it did today. He just gave it up. If he would fight with me, who knows, maybe I would get scared too and start play bad. Ne more samo slabo glavo, ne gre, ne more dolgo čas, pa veliko prosim in utrujen, težka glava, ne morem. Sem vesel, prvi, 4. mesto, olimpijske kruhe na Samsunu. To je dobro, sem vesel, sem zelo vesel. Žal je Marino izgubil že v sredo, vemo vsi zakaj. Vsak vrhunski športnik ima težave se pobrati po takšnih dogodkih, ki so se pač zgodili tukaj, ki jih ne bi bilo treba in sploh niso povezani s športom. Žal se Marino ni mogel pobrati, bolj psihično ne kot fizično, in težko je vstopiti na igrišče in bi rekel se bojevati v takšnem primeru. Moram pa reči, da sem zelo ponosen na njega. 4. mesto na olimpijskih igrah je rezultat. Saj pravim, saj ne vem, mislim, težko je karkoli zdaj komentirati, kak je danes napake delal ali kakorkoli. Videli smo, da je imel zelo skrajšano roko in to je posledica vseh teh dogodkov in ni to zdaj, da bi bil Rus toliko močnejši od njega, to sploh ni. Tako da, gledajte, žal, tako se je steklo in nimamo kaj, moramo gledati na jutri. Midva, se pravi, tako ali tako delava celo leto od 1. januarja do 31. decembra, tako da nimava nobenih pavz, nobenega oddiha. Sedaj bomo videli, malo se treba spočiti, malo treba misli zbrati, potem pa gremo s polno paro naprej. Kar se pa tiče tenisa gluhih, pa nimam, ne vem, neke perspektive, kajti en turnir na leto, to ni nič. To ni nič. Vemo vsi zelo dobro, da gluhi tenisači niso konkurenčni slišečim, tako da na profesionalni poti gluhega tenisača v tenisu slišečih ni neke perspektive. Govorim za gluhe. Tako da bomo videli, kako se bo to vse skupaj odvijalo. Ne morem zdaj, karkoli povem, ne bo zdaj nekaj v redu.
jsem tady poprvé a mám strašnou radost. Jsem tady, takhle nikdy jsem jako nebyl šťastný. Tady ty hráče, co jsem s nimi hrál, tak hráli dobře a vždycky jsem se na ně věřil a vyšlo to. A jsem moc rád, že tady jsem měl fanklub. A tady na olympiádě doufám, že neskončím zase jak v prvním kole, ale že budu taky pokračovat, že to půjde. Je mi 15 let. Pocházím z Otrokovic. Už od malička trénuji od 4 let. A potom před rokem jsem přestoupil do Prostějova. Tak trénoval, od Rakovici jsem trénoval každý den. Vždycky jezdil jsem na turnaje hodně. A když jsem hrál s těma lepšíma, tak to jsem se pak zlepšoval a bylo to lepší a lepší a lepší. No a teď doufám, že to bude takhle pořád, že budu vyhrávat a že nebudu mít žádné zranění a že se budu cítit velmi dobře. Hraju mezi slyšícími. Chtěl bych dosáhnout to jako co nejvíc na žebříčku. Hraju Tennis Europe, ITF-ku.